13 na Jobe 39 verse 13 to verse 17. Ngiyabonga kungifundzela. Ngiyakuthumisa ngobe njani ngendiwe ngendlela leyesabekako nendlela lenjani lemangalisako. Imisebenzi yakho iyamangalisa. Ulinake lelo gama lekumangalisa liyaphindwa ngendiwe ngaloku mangalisako. Imisebenzi yakho iyamangalisa. Bese ke uthwebela kakhulu lalamanye la ngendlu ungathwebela nje line linye bese ke lelilandzela kulithwebela ka3 ngikwati kahle kamhlophe. Loko ngikwati kahle kamhlophe. Kwati kahle kamhlophe. I know that very well. Ungangiphikisa konke lokunye kepha ngeke ungikhone kuthi ngiyadati kuthi ngendiwe kanjani. Ngiyadati kuthi ngendiwe ngaloku njani. Sihloko sethu esingisini sithi you are a wonder. Angathi ke kuthi ngikhumsha kahle yini mangithi usimangaliso noma ungumangaliso, kind of somewhere around there. Usimangaliso ungumangaliso. Sekungaya ngawe ngekuthi ukhetha liphi. Kepha nje it's all centered around I am a wonder. I am a wonder. Ungakhetha kusho ngeSiswati uthi ngingumangaliso. Thank you Jesus. Ake sesisho kanye kanye ngingumangaliso. Ngingumangaliso. Ngiyaniva Sunday school ngingumangaliso. 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 Yeah. Uyathi ngikhumbula le kubo grade le uyabona. Bothishela basifundisa. Say it again. Ngingumangaliso. Say it again. Yeah. Uyabona lento yekuphinza yinto yala kukholweni kahle kahle. Akusiyo nje yaka grade bani. But our faith is a faith of our confession. Ngingumangaliso. Mangabe kukhona lokutakuvula umlomo uthumise uNkulunkulu. Ngunaku lokwendeka ekubunjweni kwakho. Hayi lo lokutawukwendiwa nguwe noma ngumuntu. You are a wonder. You are a wonder. But ungaba disappointed uma ungagadza abantu bathi uyamangalisa because abakuboni kahle. Abakwati kahle. Thank you Jesus. Ungumangaliso. You are a wonder. Job 39 verse 13 to 17. Timphiko tenshi tiyaphephetela enjabulo. Kodwa tingeke tilinganiswe netingwapa netinsiba tadvoye. Emacanza awo iwatalela phansi, iwafukamele ngesihlabathi. Inganaki ukuthi angahle anyatheleke ngetinyawo, nekuthi tilwane tesiganga tingawafohlota. Emantshele ayo iwaphatha ngelunya, kube shangathi akusiwo ayo. Ayinaki nekuthi yake yahelwa yini ngawo, ngobe uNkulunkulu akazange ayiphe kuhlakanipha, noma ke ayinike ingqondo levulekile. Thank you. Yes, now verse 18. Noko nayivula tinsiba tayo yentela kugijima,
ivele ilihleke lusulu lihashi nemgibeli walo. Thank you. Lo verse 18 usinika umqondo ukuthi le nyoni le i-ostrich kuthiwa yini yinshi timbiko tenshi ostrich. That's the bird. Le nyoni le lo verse 18 usinika umcabango ukuthi inematubane ukuthi lihashi ingalishiya lihashi ingalishiya either ngekuthi ematubane ayo mayisuka kuthiwa ingayishiya noma kungenteka makuthiwa lihashi ligijime kakhulu but bese liphelelwa ngemandla liyadzinwa yona ichubeke nematubane. Thank you Jesus. So le uNkulunkulu usinika sibonelo lize lithi ke lapha leli verse le nyoni le iyabadlabhatisa abantu abayo nemacanza iwadalela esihlabathini ayicabangi ukuthi lamacanza angahle anyathelwe afe. uNkulunkulu akayiphanga leyo nhlakanipho, but this bird is still there. Noma idlabha uNkulunkulu uyadibonela zilamacanza ayo ngoba wafaka lobudlabha la kuyo. Le nyoni izingozi utawubona ngoba vele mina angikwati ku protect emacanza ami, wena ngozi utadibonela, wena ngozi utadibonela. Ungahlupheki ngalode kona, lokhu lonako kwenele to see you through, kwenele. Le nyoni ayisho ukuthi kube Nkosi yami nami isidleke sami setulu njengesidleke selikhozi, kube nami ngakha sidleke sileke esihlahleni njengaletinye tinyoni. Le nyoni le ifike italele esihlabathini ithi khuphe ihambe, but solo iyanza kuze kube ngilamhla lo ngimembe kwakho, kuze kube ngilamuhla. Niyamathi uNkulunkulu ukuthi uyadibonela, uyadibonela. Kuyenteka kumbe emacanza anyatheleke, kepha le nyoni solo iyaphila. Kumshumayeli 3 verse 11. Konke ukwente kwalungela sikhathi sako. Uphinze wabeka liphakathe etihlitweni tebantfu. Noko abakhoni kuyiconza imisebenzi yaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kwayo kuze kube ngusekugcineni. Naku lengifuna ke sikunakisise, uNkulunkulu ubeke liphakathe etinhlitweni tebantfu. God has placed eternity in the hearts of men. Wonke wethu unendvo lethi angifuni kufa. Wonke wethu unekuva nekusaba noma kungafuni kufa. Kude loma lamgwacweni athi ayite imoto amna nginendzaba. Mawuyiva nje kunendvo lethi baleka ungazufe, ngoba sibekwe liphakade lakithi. Kunendvo lengafuni ukuthi ngife, although thina sicabanga lokuphila kwala, but uNkulunkulu ubekile ukuthi wena you will live eternally. uNkulunkulu ke ukuthukusile. Kuleli verse ke lengithe asilidwebele
lithi ngendiwe ngalokumangalisako bese lithi loku ngikwati kahle kakhulu. uNkulunkulu akatsheli bakini kuthi wendiwe ngalokumangalisako, utshele wena kuthi wendiwe ngalokumangalisako. uNkulunkulu akatsheli bangani bakho kuthi wendiwe ngalokumangalisako, but wena wendiwe ngalokumangalisako. Ungafuni i-interpretation yekwakhiwa kwakho uyifune kumuntu longumuntu njengawe. Thola i-interpretation yaloku lokubekwe enhlitiyweni yakho ngawe. Uthi lolo hlabelako Nkosi ngitakudumisa ngoba ngendiwe ngalokumangalisako. Lokhu akasho ukuthi ngikuve etindzabeni, akasho ukuthi ngikuvile kubo science, kepha uthi Nkosi lokhu ukubekela kimi ngikwati kahle kamhlophe uthi I am a wonder. I am a wonder. Luka 1 verse 57. Luka sahluko 1 kusuka ku verse 57. Sefika sikhathi sa Elizabeth sekubeleka. Wabeleka umfana. Bomakhelwane netihlobo takhe beva ukuthi inkosi imbusise kanganani. Bajabula kanye naye. Ngelilanga lesiphohlongo umfana atelwe beta ekusokweni kwakhe. Base batawumetha libito leyise lelinguZakhariya. Kodwa unina wathi, cha, libito lakhe kutaba nguJohane. Bathi kuye, ingane kude ngisho nasinye isihlobo senu lesinaleli bito. Base bakhuluma neyise ngetandla. Babuta ukuthi yena ufuna lo mfana ethiwe ngaliphi libito. Zakhariya wacela kwekubhala wabhala wathi, libito lakhe nguJohane. Bonke bantfu bamangala. Ngasona leso sikhathi lulwimi lwaZakhariya lwathukululeka. Wakhuluma wathumisa uNkulunkulu. Amen, amen, amen. Hey, wakhuluma wathumisa uNkulunkulu. Yeah. So lulwimi lwaZakhariya lwasuspendwa kuthi lungasebenzi. Leni ngoba bekata udisturba le process yaloku bese kwendiwa la emndenini wakhe. Bekata udisturba the process of what God was doing in his wife. So uNkulunkulu wathi, I suspend your tongue. You will be speechless until my word comes to pass. Lize livi lami liphumelele. Zakhariya bekathandazile. Mawufunza lapha ngenhla ku verse 13. Kodwa ingilosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, umthandazo wakho sewuvakele. Umthandazo wakho sewuvakele. Umthandazo wakho sewuvakele. Ungesabi Zakhariya, umthandazo wakho sewuvakele. Zakhariya uvuka ulala uyavuka uyahamba nje akaboni ukuthi ezulwini kwendekani. Akeva nekuva ukuthi kukhona ini lokunyakatako, kepha lizulu selivile umthandazo wakhe. Lizulu liuvile umthandazo wakhe. Manje ke bazalwane, lokhu kumele kusinikete nathi lamuhla ukuthi kusho ukuthi umthandazo wakho uvakele. Lamuhla angikhulumi na Zakhariya ukuthi ngitshela Zakhariya ukuthi Zakhariya umthandazo wakho uvakele, kepha lamhla kunawe esikhundleni saZakhariya umthandazo wakho uvakele.
umthandazo wakho uvakele. Umthandazo wakho uvakele. Thank you, Jesus. Yes, umthandazo wakho uvakele. Your prayer has been heard. Lengilosi ke yafika yathi Zakaria ngidokutshela leti indzaba. Naku ke ngetulu kwalokho lotoba nako. Kumele ukuthi lo mntwana lo tawudalwa bese umnika ligama ukuthi nguJohani. Ngijohani. Wahamba wamtshela umkakhe igama lakhe ngiJohani. Nato ke tihlobo nebangani sebakhona ngelisuku lokubeleka sekabelekile sebayeta ke ngekwati ukuthi emagama lahamba embili lakhaya nemlandvo nemasiko athini. Diyeta ke tihlobo nabo auntie, praise God bo auntie. Bayeta bo auntie bathi ke according to culture incubo yethu ke la khaya makoti sineke bantwana sibetha kanje lona nje lo kungumfana ligama lakhe kuyawuba nguZakaria. Washo andi lo munye kunjalo ushokona ngabe ke makoti angabese ke makoti uyaziphaphela la sewutane tale kubo sisho la nguZakaria. Mababuta yena ngiJohani bathi hey ngacishe ngasho sibongo sebani kwale ubokushiyalekini lo la nguZakaria bathi ake sive bhuti phela bhuti angithi akakhulumi angikwathi kucethela kahle bamnika kwekubhala bamnika ipen bhala bathula babheka lebo auntie babona abhala J bathi kusho siloko emfati sekum hayi bengithi umbethe lijazi weleke lijazi lensimbi etikwe lensimbi kaze kwamdlisa babona bhala Johane baphuma ngathi bayochama baphuma ngamunye kuthi asikwadi la khaya lemhlolo baphuma ngamunye kani Johane tawubuya lokwamlahlekela ngekuvumelana nelizulu kwavuleka lebese kuvalekile kuJohane kuZakaria kwavuleka umlomo wakhe mawuthi amen etintweni taNkulunkulu kuvuleka lebe kukhiyekile mawuvuma uthi Nkosi kunjalo etihlotsheni nakubangana kunjalo kepha mangabe ezulwini kunjalo nobody can say no kuloko lizulu lelithi kunjalo. Bazalwane ngabe ngikhuluma nebantu labatshelwe lizulu yini ukuthi you are a wonder mawuyeti ihlotsheni lithi haw yini nayi kepha lizulu lithi you are a wonder. Mangabe uyahamba kumbe esikolweni kulokuye batathi you are a failure but lizulu lithi you are a wonder. You are a wonder. Your definition comes from your maker, your creator. uNkulunkulu beka khulumile kulabatali njengaloku nakuwe akhuluma. Nasi singisami mangabe kungasiso singisi kahle kepha singisi sasezulwini. You are the best even if you don't have the best. You are the best even if you don't have the best. Umuhle kakhulu ungilokuhle kakhulu noma ngabe ude lokuhle kakhulu. But wena ungilokuhle kakhulu. Wena ungilokuhle kakhulu. La emhlabeni
Sinetincazelo ngebantu labahle. Sinetincazelo ngetinto letinhle. Sinetincazelo ngemindeni lemihle. Sinetincazelo ngentfombi lenhle. Sinetincazelo ngelijaha lelihle lelimila tigodzi lamalihleka. We have human definition. We have our human definition. Kepha lizulu leli page lelehlukile kuneli page lebantu. Bantu bathi mekahle lizulu lineli page lelihle lelehlukile. Kwangathi lokubonwa abantu bekungahambisana nalokubhalwe ezulwini nalokubonwa ngawe ezulwini. Ngakho ke mntwana sekhaya ungeva buhlungu kakhulu mangabe labanye abakuboni ngaleli page lo ngilo lona phambi kwaNkulunkulu. Yes, ungaze ulale une stress. Asibuyele enyonini yethu i-ostrich. Uma siyibuka le ostrich masiyibuka le nyoni uyatibona ethi siba ngathi kuhliphikile. Ngathi kuhliphikile. Yishishi silwane. Tiyesinza tinjalo nje. Kepha futhi leti nsiba ngayo ayindizi ngato. Le nyoni le ayindizi. Ayindizi. Leti nsiba tibukeka ti kungazothi ungaze uthi inhlikilile. But liqiniso noma ibona letinye the stock lecathaniswa nato ayiyi ejimini iyozama kundiza. Ayiyi ku training school of flying kuthi ngisayofunza kundiza. Kani la kimi kwakhala nyonini ngoba labanye labanetinsiba njengami bayandiza mine angidizileni. Ayiyi ku training. Ayinawo ema courses on how to fly. Why? Iyati ukuthi ngidalwe nguNkulunkulu. Inelwati kuthi kude liphutha lenginalo. Kude liphutha lenginalo. Ake sewucabange. Ake sithi uyafunza esikolweni. Ngihlekiswa kubona labalele, ngihlekiswa ukuthi ligcobo luyasebenza nyana. The anointing is working now. Ake sithi uya esikolweni. Vele kumbe ungilona lobeka phasa emuva kakhulu. Sekuyenteka ngelilanga lema final exam uphasela njengenhlala yenda le emuva. Thola about 30%. But asuke tishela noma whosoever laba labatawukhokha certificate sakho angati ukuthi ukuhamba kanjani but ngiyathi nje ukuthi konke kukhona lele ngikusho. Bese sewubhalelwa certificate sakho sivete ukuthi awukaphasi la kadze. Uphasa ngalokho kuthiwa first class with merit distinction. But le thole about 30%. Liphutha likubani? Likuwe wena umnikati certificate. Liphutha likulolo wendele certificate indzaba yakhe. Makathi uNkulunkulu you are a wonder, kane awusi wonder indzaba yakhe. Lolo phethe le certificate akukamela hamba Nkosi yami angiboni ukuthi ngimi lo musimine ngivama kufeyila ivela kusima kubhalwe distinction. Awu akusimi
Yindzaba yalo lobhalile kanakusiwe. Why do you bother? Uhambe kancane ngathi nguwe lothi ibhalele. Yini uhlupheka ngathi uthi idale wena? Mabathi ngebelele labanye Nkosi yami. Ngebe awukadisho la kuma 139 awuzange wathi ibhala wathi I am a wonder kubhalela izulu ngawe. Lathi you are a wonder. Hamba noma nguphi la bayakhona noma bayabuka bayacimeta noma bayafifiyela noma bakufakela ama sunshades mabakubuka noma bakwemukeli bayakushiya you remain a wonder. Hallelujah to Jesus. You remain a wonder. You remain a wonder. Ngekudala kwelizulu. Le nyoni le letinsibatayo ayisebenzisi letimbiko to fly. But isebenzisa letimbiko tayo to balance when it is running. Iyabalansa njengendiza. Mase igijima iyagijima mntwana sekhaya. This bird can run. Kusho ukuthi ayihlupheki ithi ningachubeka lapho etulu mina ngidawuchubeka phasi. Tena utimbiko tekuhamba emoyeni tami tekubalansa mangijima phasi. Mina tamtitha tingiqosha la angitibalekeli ngigijima nato la. Angiye etulu ngitishiya khona la yemntwana sekhaya awudzingi kuba better than who you are. Kuze kuthi ube better. You are the best. Yes. Thank you, Jesus. Ake sasiyibute le nyoni. Can you fly? Can you fly? Pakiva baka Sunday school. Le nyoni ingakutshela futhi ithi no, you know what? I don't fly. Not I cannot fly. Yasiva singisi. Sengikhuluma sona ke nyalo. Le nyoni it tells no. Don't worry, I don't fly. Uma ungathatha kumbe umuntu lomncane kulesinye isikhathi bese uthatha lomdala umbute can you play the keyboard ubute lomdala kungenteka lomdala athi angikwati but lomncane kungenteka athi ngisengakaze ngayezama kwehlukile lomdala usho sekune full stop angikwati sekuvele kukhongile no room for trying. Lolo mncane ubuka likusasa uthi ngisengayizama. Just give me time ngabe ngiyishaya lento. Le nyoni it's I don't fly ayisho ukuthi ngiyehluleka kundiza. Ithi nje lokundiza akusiko lengakhelwe kona. Mntwana zekhaya uyathi khona into longeke undize kuto ungasho ukuthi I can't simply say ngilokhu angakhelwa tona. I don't. Singisi ungasikhuluma. Angikwati no. Angisikhulumi. Hayi ukuthi angikwati. Angisikhulumi. Uyeva gogo. Thank you Jesus. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done. Let the weak say I am strong. Let the poor say. Thank you, Jesus. Let the blind say
Remember, you are the best, even if you don't have the best. Kungendeka awunaso sipho lesinjengesalabanye, but you are the best. Noma ungenato tipho talabanye. Kungendeka awunawo umsebenzi lokahle njengewalabanye, but you are the best. Kungendeka umshado wakho awufanane walabanye, but you are the best. Kungendeka abantwana bakho abafanane nebantwana balabanye, but you are the best. Kungendeka unayo imali njengalabanye, but you are the best. Kungendeka uthandazi njengalabanye, but you are the best. Kungendeka budlelwane bakho abufanane balabanye, labanye mabachanga bayahleka wena bayakwata benyanye, but you remain the best. You remain the best. You remain the best. There is no one better than you. Nawe uyi-ostrich ngekwakho, vula timbiko takho, uthi Lord, I praise you because I am wonderfully made. Ngakhiwe nguwe Nkosi kulo mhlaba kude lo njengami. Yes, I cannot run, I cannot fly, but I can run. Ngingabukeka ngilidlapha, but khona lokuphilako. Thank you, Jesus. You are the best. Even if you don't have a position, but you are the best. Normal khaya lakho lingeke liphume ngisho etindzabeni ngebuhle, but you are the best. Noma abantwana bakho kungathiwa bafeyile bonke, but you are the best. Wena lofundzako noma ema results athi you are the poorest of the poor students, but you are the best. Results will not define your life. Your life can only be defined by your maker. Ngumdali wakho kuphela. Basekhakhakho bonke bangasho ukuthi makoti lo nje azange sambona, but you are the best in God's calendar. You are the best ever. You may seem the worst person, but ilizulu lithi bukane emhlabeni intento tami temusa, bukane amandla ami ukuthi endeni, bukane umcabango wami ukuthi uproducene emhlabeni. Ningahamba niuqedza umhlaba, akekho lo njenganangu. I can do the best. Only God can do the best. Only God can do the best. Only God can do the best. Sana. Sing Hosanna to him. Sing Hosanna to the Lamb. 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 Thank you, Jesus. Let us keep in that atmosphere of prayer, praise, and worship. Hallelujah. 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 This is the atmosphere of your miracle. This is your atmosphere of your miracle. Sono kungendeki
angikwadi ukukhuluma kahle. Wathi ngcono uthumela omunye. The only time la utibukela phasi khona ngesikhathi uticathanisa nalabanye. Ngosi, noma umtimba wabo ungaphili, I am the best. Labanye kungendeka baye kule tandla dadokotela baphila. Mina ngiye ku same doctor ngangaphili. Kusho ukuthi Nkosi unendlela yakami. I remain the best. Oh hallelujah Lord. My body is not the best, but I am the best. My health is not the best, but I am the best. My gifts are not the best, but I am the best. Ngendeka kunematafula lengeke ngene kuwo, but I am the best. Ngendeka kunetimali lengeke ngibe nato, but I am the best. Ngendeka kunetindzawo lengeke ngemukeleke kuto, but I am the best. Angathi report lonayo lamhla ukuthi ithi unjani. Kumbe une report lethi wehlulekile. Kumbe une report lethi uyafa. But you are the best. Kumbe une report lethi you have failed, but you are the best. Jesus is Lord. That has only defined how people see you, but it has not defined how God sees you. It can only define what has happened to you, but it does not define how God created you. You are a wonder. You are a wonder. You are a miracle. You are a wonder. You are a product of what God has done. You are living under a cloud of answered prayer. Kune lifu leliseti kwakho, lifu lempendulo yemthandazo yakho. Njenga Zakaria bekathi ahamba phuma ngena akhonda uNkulunkulu, ethi kwakhe was hanging a cloud of answer to prayer. Answer to prayer, answer to prayer, answer to prayer, answer to prayer, answer to prayer. I want all those who have reports, who have results langahambisani nemthandazo wakho. Zakaria uyahamba sola ngimbona umntwana, but Zakaria you are living under an answered prayer. You may not see it now, but you have activated by your prayer. Zakaria awusaphili ebunyumbeni, sewuphila ngaphasi kwempendulo yemthandazo. Johane sewakhiwe, Johane sewubunjiwe. Thank you Jesus. Angwada kakho ema result athini, but what I know is that your prayer has been heard. Your prayer has been heard. I want us to affirm the truth today. Would you come up? Kumbe ungilwelo nalawo ma results. Unalawo ma results la humushwa, la sahunyushiwe. Ema results labangwa timo nakuhlaseleka lobe nako. Ngiwo lawo ma results kumbe la sewuhlolo wabonwa unawo. Ema results labangwa ukuthi ingcondo yakho ihambe yaphazamiseka wangaphasi nakahle, unalawo ma results lamhla longibili. Unema results lathi you are rejected, you are denied, ngeke uyithola indzawo. You have those results, but I have something different from you. You are the best even if you don't have the best. It is for the glory of God. 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 Bagina bagwati logo. It is for the glory of God. Tihlobo takho athi kwati logo. It is for the glory of God. It is for the glory of God. Kungenxa yekuthi uNkulunkulu yedwa kumele athole lidumo la. Kungenxa yekuthi lizulu kumele lithole udumo la. Ngoba uma bekungachazwa kwemuntu, umuntu bekangantshontsha lidumo lwaNkulunkulu. Kungenxa yekuthi indumiso kumele iphakamele kumnikati wayo. Usesihlalweni simakathe uyesabe.
ungisomandla, imandla akho awukawahlephuleli muntu. Nguwe kuphela lonemandla Nkosi. Nguwe kuphela lo uthithe ungisomandla, you are almighty. Wamemenda Jesu kuMateyu 28 wathi all power in heaven and on earth has been given to me. Has been given to me. Has been given to me. Kude lo mebolekile Nkosi lamandla emhlabeni. Satan will never operate in that same authority. No sickness can operate in the same level as your power. Thank you, Jesus. May this be the time when you confirm your word, Lord. Dear Lord Jesus, I ask at this time, embi kwami Nkosi nasembi kwakho, kume your sons and your daughters. These are your sons and daughters, Lord, ithengele bona ngengadi. Angiwade ma-results lasetandleni tabo. Angiwade ma-results ema-reports lasetindlebeni tabo. Angathi yini leyawele etindlebeni tabo bayiva kumbe bayibona, Lord Jesus. But now we are together in your presence. We hear heaven saying your prayer has been answered. We hear a different report from heaven. Uhlukile lo mbiko wasezulwini ngoba wona uthi ngemivimbo ya Jesu, your report says you are healed. Let the poor say I am strong. Those results are not a definition of God for you. Yes, emhlabeni kuthiwa kepha ihlukile indlela lizulu elibona ngayo. You are wonderful even though your things may not be wonderful. You are the best even if your things were not the best. Nkosi Jesu, uyakwati kuvula emehlo sibone lebe kusolo kungabonakali. Vula emehlo Nkosi kula madvodzana nemadvodzakati akho. Mangabe khona la bese baticathanisa khona sebatibukela phansi, I pray for open wings. She or he may not fly but run faster than a horse. Yes, ngeke uqedze libanga lakho njengalabanye, utaliqedza njengaloku uNkulunkulu akupha emandla ekuthi uqedze lakho libanga. Kungendeka lo munye uliqedza ngekuphasa kahle esikolweni, but lo munye ngeke aliqedze ngekuphasa kahle esikolweni, but still utaliqedza libanga lakho. Kungendeka lo munye uliphetha kahle ngoba umendo wakhe umhambela kahle, but kungendeka wena lakakho lipage lehlukile. Lo munye utaliqedza ngekuthi umtimba wakhe uphile kahle, lakho lipage lehlukile. Nawe utaliqedza lakakho libanga. Nawe you are an ostrich on your own. Open your wings and run. Because you can. Because you can. Because you can. Because you can. You have been suspended from tasting what God has prepared because of your doubts somewhere. But thank God when John wathi Zachariah mabhala athi kunjenga lokulizulu lishito lebe kusolo kuvalekile kwathi gethu. Thank you Jesus. When you say amen to him, let us give him praise. Let us say amen to Jesus. Let us say yes to Jesus. Let us say yes to Jesus. Let us say yes to Jesus. Thank you, 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 Jesus. Akube kuwe njengekukholwa kwakho. And may the Lord be glorified, for he alone is on the throne. Bless going in,
bless going out. May you sing the song of wonder. I am a wonder. I am the best, even though I don't have the best. But I am the best. Oh, Jesus, you are on the throne forever. May your name be glorified. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be free to sit down. Be free to sit down. Be free to sit down. God bless you. God bless you.